ина остинма дықада мондум духтаро. Остинма дықада мондум тарафи чапанагиша. Ина байнам ёбум. Байнак ёфтум. То мехронумшо анахе мекунам. Камтарак флизелинма зиёд мондум. Хай чи намекунад. Вай флизелинои иҷа бо 2-3 борда истифода бурда мешад. Анака остина қад мекунам. Дарозии остинам 40 сантиметр. Ма 41-42 мегирам барои ки 1 сантиметр ё 2 сантиметр болода чимчимак меояд. Ина 5 сантиметр диққадаш кардам. 5 сантиметр диққадаш кардам. Хати рост мекашамша. Хати рост мекашам. Ина 5 сантиметр айма. Мана. Ровно 5 сантиметр. Инҷо метка кардагиём. 5 сантиметр. Анамон байне ки ёфтум. Ҳами бай. Бихоҳед ами чуқири секунҷаи инами чокака калонтар монед. Бихоҳед майдатар. Ман 3 сантиметр мемонумшам. Якним и тараф, якним и тараф. На 1 сантиметре ки мондум. Анами хе хат мекашамша то иҷара. Не доходя до конца, 1 сантиметр мемонума. Инам хе медуземша, медузем. Ҳами байна қайчи мекунему, тарафи чапанаги қати то мехронем. Ина ма духтум, нукакоша буридум, қайчи кардам. Анака то мехронумша тарафи қафо. ина мехе остинмон мешад. Остина клейка лента мезанем, хушру маҳкам мешад. Мехоҳед як рядам хе меред. Баъд украшение мекунед. Ча мехоҳед паҳн мекунед, бихоҳед майдатар мекунед, мехоҳед манам хе сверху вот этой стрелочки, нахе по бокам, короче, амхе мебиёред. Майда ча нежняк, вай мекунед, ча украшение мекунед. Наи сари остинмон мешад. Инамхе сари остинда мебиёред. Инамхе мехоҳед кушодтар мекунед, ча каседа махкуле бо тангтар мекунад, ча духтаракҳои ёжда бисёр вақт остинои танг махкулад. Одами калонсолда кушодака мешанам хе стрелкача мебиёред.